Jeremiah 6 verse 16. Sisibala. uThixo uthi manini emahlanganweni emigwaqo likhangele libuze izindledlana ezindala libuze lapho kunendlela enhle khona lihambe ngayo lizathola ukuphumula kwemiphefumulo yethu kodwa lina lithe asikuhamba ngayo. Yabezwa abantu uNkulunkulu ekhuluma nabo bamisana noNkulunkulu. uNkulunkulu uthi alihambe liye kumahlanganweni emigwaqo likhangele kodwa ukukhangela kuphelele kuzalihlupha bese lisenza njani bese libuza lapho kunendlela khona libuza izindledlana ezindala libuze lapho kunendlela enhle khona bese lihamba ngayo lingahamba ngayo kuzakwenzakalani lizathola ukuphumula kwemiphefumulo yenu kodwa abantu bathi kasikuhamba ngayo. Bantu laba uNkulunkulu ekhulumisana labo akukhangele unanzelele isihambi sesilahlekile sesifikile lapho lamahlangano endlela sibuze sesilahlekile ngendaweni ethile yiphi indlela umuntu akulayele ukuthi nansi inathi hayi kufuze uhambe ngayo kodwa ulahlekile uthi uNkulunkulu ubusanini lihambe ngayo kodwa bona bayanda bathi hayi kasisoze sihambe ngayo. uNkulunkulu abantu bakhe bamelana noNkulunkulu isizathu uNkulunkulu ebatshela abantu sebesukile kwindlela yakhe uNkulunkulu buyelani endleleni yezindala buyelani endleleni lihambe ngendlela zikaNkulunkulu buyelani lihambe endleleni engiyikhangeleleyo. uJeremiya wayebakhuthaza ekhuthaza uJuda ukuba akabuyele ahambe endleleni zokuqala hlezi ahlangane nemiphumela engayisiyo kodwa uJuda wana yiziphi indlela zakudala uNkulunkulu ayekhuluma ngazo kwakuyindlela zokuthembeka the way of faithfulness uNkulunkulu ayivezile kuMose labaprofeti babavezele indlela okumele bahambe ngayo indlela abantu abahamba ngayo bedonswa yikukholwa indlela ehamba abantu benanzelela ukubana uNkulunkulu uthi bahambe ngayo. Ungafunda ngale incwadi yesihlabelelo 1 verse 1 iyakhuluma futhi ngokuhamba iyakhuluma ukuhamba lokumele indlela abantu abaphila ngayo. Abantu laba xa besithi uNkulunkulu kasisoze sihambe ngayo will not walk kutshoni kutshengisa ukuvukela rebellion against the revealed truth. Kuneqiniso eliveziweyo kuneqiniso elibaluliweyo asikambelini nathi iqiniso abantu bathi hayi thina kasisoze sihambe ngalo. uNkulunkulu inhlobo zami ezithandekayo kasimthiyi ukubana sicabangele. God does not leave us to guess ukuthi kumele sihambe njani. uNkulunkulu ucacile indlela okumele sihambe ngayo indlela yokusindiswa indlela yokusiphatha kwethu indlela yokusikhonza kwethu konke uNkulunkulu ukubalulile ukubana xa singabantu bakhe siphila kulo mhlaba xa silungela ukuyaphila endleleni kumele esizwelelisayo kumele senze njani. Kodwa sithokoza sami esithandekayo abantu besikhathi sikaJeremiya bathi indlela zakudala lezo khuluma ngazo uNkulunkulu kasizifuni. Buzo engifisa ukubana ngiwubuze kithi ngale kuseni
Yikuthi kambe thina lapha eCountry Park namhlanje kuseni xa uNkulunkulu esihlale sibuyele ke sikhangele indlela esindala kambe lathi sivumelana noJuda yini ukuthi asozikhambe ngayo kumbe thina siyalalela sithi hayi uNkulunkulu lapho chokhona sisahamba uNkulunkulu okutshoyo sizakwenza. Wathi kaJeremia ofana nayo 18 verse 15. Jeremia 18 verse 15. Lithi iBhayibheli, kodwa abantu bami sebengikhohliwe batshisela izithombe eziyize impepha ezabenza bakhubeka ezindleleni zabo nasemikhondweni yasendulo zabenza bahamba nezindledlana zeganga nasemigwaqweni engalungiswanga. uNkulunkulu uthi indlela yokuphuma xa usuphuma entabeni lakhe usuhamba ngendlela yeganga, uhamba ngendlela engalungiswanga, utshiya i-highway, utshiya indlela ecanjuliweyo, indlela ebalulekileyo, ukhethe ukuhamba ngendlela egcwele efa. Uthi abantu sebekhethile ukuhamba ngendlela esinameva, bayatshiya indlela uNkulunkulu ayicanjileyo, batshiya i-highway kaNkulunkulu, bakhethe ukuhamba ngendlela zeganga, indlela ezingaqondakaliyo. Hlobo sami esithandekayo, wena nempilo yakho, wena ngokwakho, wena nomzalwane wakho, kambe lihamba ngendlela zethu. Awubuzo sekwini kwakho uthi kanjani kambe bawuhambile ngendlela yeganga? Siyabonga asikuze sesizwile siyabonga uthi uNkulunkulu bathile indlela ebalulekileyo, bafuna indlela engaqondakali, bahambe endleleni zeganga ngentshiya indlela ecacileyo. Hayi isihlobo sami esithandekayo, indlela zakuqala abadala wafuna indlela kokukholwa abahamba ngaso, kumele lathi kube indlela esizahamba ngayo. uNkulunkulu njena basitshiyile lesindlela, bathe sebesitshiyile lesindlela bahamba ngani? Bahamba ngendlela, indlela ezingalungiswanga, yona indlela elungisiweyo ikhona. Hlobo sami esithandekayo, umbuzo ngale kuseni ukuthi wena uhamba ngayiphi indlela? Hamba ngayiphi indlela? Xa sikhuluma ngemvuselelo, sikhuluma ukuthi kasineni sibuyele, kasihambe lapho esihamba khona. Incwadi kaDeuteronomy 32, Deuteronomy 32, sifunda khona verse 7. Deuteronomy 32 verse 7. Kumbole silonda sitota indlela ezindala, izindledlana ezindala. Uthi kuverse 7 Deuteronomy 32, khumbulani insuku zakudala, likhumbule izizukulwane zasendulo. Buza uyihlo ngento uzakutshela abadala benu, njalo bazakulichasisela. Uthi uNkulunkulu kasikhumbuleni indlela zakudala. Mhlawumbe wakhuluma ngakho wathi osikhumbulaye ndolo bidothe umsakwa xa singabuyela emuva, sibheke uNkulunkulu, uzasithelela asiphe umoya. Ayikona kuphela umoya wakhe oyimoya ongcwele. Indlela ezindala, uzani indlela ezindala. Namhlanje sinapha umemezela uthi njengebandla leCountry Park kasibuyelele kwindlela ezindala. Let's go back, sibuyele kwindlela ezindala. Ngiyafunda lapha
Incwadi Great Controversy, page 464. The Great Controversy, page 464. Utiana, before the final visitation of God's judgments upon the earth, uNkulunkulu akavala kagoqa umsebenzi wakhe engaletha ukwehluka kwakhe emhlabeni. There will be among the people of the Lord kuzakuba phakathi kwabantu bakaNkulunkulu such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since the apostolic times. The Spirit and the power of God will be poured upon His children. Utiana uNkulunkulu akagoqa umsebenzi wakhe kuzakuba lemvuselelo enqatshekileyo engakazibonakale, imvuselelo eqotho engakazibonakale kusukela ngesikhathi sabapostoli, kusukela ngesikhathi saboPeter, isikhathi saboJohane, isikhathi saboPawulu. Uthi kuzakuba lemvuselelo engakaze ibe khona. Yikho masinuswa ubuya uvike mvuselelo, ubuya emthathazweni ungasali, uzathola abanye siwonke kwejolo lungekho. Yakhumbula uJesu elaya esihambana ulinda kwejolo lazakuyi. Ungafunda First Corinthians chapter 15 verse 6. Izakutshela ukuthi uJesu wayekhuluma ukuqhubela labantu abafika 500. Kodwa kwejolo lesetheka olabantu abangayekho 120. Abanye babengekho 120 kuphela. When lesefika ababekuthenda ngephezu, there are only 120. Kodwa uJesu unisixwayiso hambanini yeye wayekhuluma kubantu 500. Babengekho. Uze ukuthi xa kuthiwa siphele emthandazweni asikambuza ukukhona yini uzasala zathi uthi uyabuya abanye sebamukeli kwethu olongakabuyi ngoba uthi yena isikhathi kanti uNkulunkulu uzawuletha uzasipha umoya wakhe ongcwele. Hlobo sami esithandekayo, xa umoya wengcwele esepuyile uzasiqondisa indlela okumele sihambe ngazo, uzasithungamela ukubana sihambe ngendlela. Hlobo sami esithandekayo, indlela uNkulunkulu azikhangeleleyo. Hlobo sami esithandekayo, uNkulunkulu uthi kasikhumbule hlobo sami esithandekayo, indlela zakudala, hlobo sami esithandekayo. Ncwadi kaIsaya 30 verse 21. Isaiah 30 verse 21 lithi iBhayibheli, loba liphambukele kwasokudla kumbe kwasokunxele lizaliswa ilizwi ngemuva kwenu lisithi, le yiyo indlela hambani ngayo. Lingahambelele lithi ilizwi lenkosi lizalandela. Isihlobo sami, indlela okumele uhambe ngayo nasi. Mbuzo yokuthi wena uhamba ngayiphi indlela? Ithi endleleni zoneso abantu ababehamba ngaso ilizwi likaNkulunkulu bazaliswa, lizaliswa ezindleleni. Ithi nasi indlela hambani ngayo, nasi indlela. Ngilapha alikuseni ukuthatha ibandla lekhawuthi bakhe ubana kasimuyeleni kuzindlela, izindlela zakudala, isisabatha sakudala, the old Adventist way. Nasi kasikambeni ngayo, sikambeni ngayo. Sidinga ukuvuselela indlela esithana ibandla leli elingahamba ngazo. Angidala kangako kodwa ngibona ibandla lihamba ngendlela esingasasikhulumile kwethesi. Ndismatshas abakudala bayazazi indlela ibandla lihamba ngazo. Lami kodwa ngeke ngasithola ngoba alami ngimdadlanyana ngoba lo nyaka bengikwanisa iminyaka eyi-42 ngibhabhathisiwe. Ayikho yokuzalwa yokubhabhathiswa. Mina ngabhabhathiswe mhlaka 30 April 1980. Ngabe ngabhabhathiswa uStafford Crusade.
Love is a sweet spirit. 1983. Ilapha lapha manje sokonelini. So, indlela zesabathe ngalingezasa njalo. 42 years isikhangile. Yabona masokufika ba bengesiyo le. Bonke bengesiyo le. Lengesiyo le. Abasabatha basisasiyo njengabantu beBhayibheli. Abantu abalibhayibheli. Abantu abalibhayibheli. Kathesi kasaba libhayibheli sesifuna ukuwisi. Ngiyalikhuthaza kasibuyelekini sibe ngabantu beBhayibheli. Sasibonakala sabantu beBhayibheli. Sasibonakala ngani? Into ayibonakala sabantu beBhayibheli. Indimana yekhanda, yayindimana yekhanda engasoyokubala. Kathesi baba masifuna indimana yekhanda. Asibuyeleni kusisabatha indimana yekhanda ayikhulunywe kwakwenza sibe sazi amavesi. Nge-13 Sabbath Testament ngokuya amavesi wonke afundiweyo from isabatha yokuqala kusiya kwisabatha yesi-13 abantu bakhuluma kulapha phambili. So bayangabi. Let's go back to the old ways. Awuthaba ngawo umsabatha xa umsabatha 52 weeks usase shuthi kuyakusiya kuphela umsaza amavesi a-52 xa une-10 years uyazama amavesi amangani 520. Kodwa wabuza kathesi bakhona abane-30 years abanye awu-10 amavesi angawaphu. Asibuyeleni kundlela zakudala. Yiziphi indlela zakudala? Isikolo sesabatha sasiyisikolo sesabatha. Abantu babegcwala. Kathesi abantu bagcwala ngesikhathi senkonzo. Kudala wawusungabuyela isikhathi sesikolo sesabatha ungabulusa wawuswela indawo ekuseni. Wawufika ukufika e-church ekuseni. Uyazwa umhlatsha ingoma leyo kwahlala ngafiki. Kathesi asakhe nje sayasa. Isikolo sesabatha sitha dela yesu Abraham onauja Sabata Asifusele isikolo sesabatha sifike isikolo sesabatha ngesikhathi. Inhliziyo yayihlezi ikhabuka iqaphele ikhangelele umhla wesabatha. Kambe kathesi inhliziyo ikhangelele kuye e-church yakudinisa. Wawukuqoqelela ngayo izihlatshelo. Wawubona ubehlatshela ngafika. Wawubona begijima abantu. Usamthusile, samkhuthile. Izibusiso zazikamile. Kanti esikuyabuya esihambela njalo abantu ezakeleyo. Hlala ntshela abantu leyinto. Kulabanye abantu. Njengojahla zamethangekayo. Kulabanye abantu abangaze baphuze emsebenzini. Abangaze baphuze ngaphi abantu? Bona abantu abangaze baphuze emsebenzini, abangaze baphangise nje. Alengishwanga. Lisiya kaloku. Emsebenzini abangaze benze njani? Echurch-ke abakaze baphangise. Hayi atsho ukuthi bayaphuza nje abangaze baphangise. Hayi. Xa unendawo wabaphelanga siphuze khona kukhonapha basabe sithandekayo kumele sibuye silungiselele isabatha. Uhlupho selukhona isabatha kayisalungiselelwa kathesi. Amasabatha kathesi ayabheka ngesabatha ayathanyela endlini ngesabatha ayawatsha ngesabatha ayahamba ngesabatha. Ngesabatha. Hayi kasimele kusisabatha sakudala. Ilanga lisiyatshona isabatha esilungiselile. Sivuka kuseni sibuye sibuye lapha.
abanye khathesi netshethe nina abantu abasabuyi. Yo, ifuna ningafika ngikhaya lefunda ibhokwe Testimony Treasures volume 3. Noma ukufuna kwesabatha. So page 18. Ya, siyathitsha le. Uthi yena uyakhuluma ngokulungiselela. Akudabula sizathu ungavuka wena. Ungavuka wena uPaul ayidla kwesabatha. Uthi ku page 22. Have special clothes for the Sabbath. Esigqoko zakho esivelisa ngesabatha. So awusigqoki nxa usiyinasti. I didn't happen to have one. So this was the sound of happiness when asked. You asked your happiness and asked. Is that the Sabbath to stay? Colombia would be to a Ujai. Come, they would to a switch. Well, it was a class remained, just like the Sabbath. Let's have special clothes for the Sabbath. See, we have said, verse 23. Let not the precious hours of the Sabbath be wasted in bed. Utabantu bengadlalisa bahola igcwele kaNkulunkulu ngesabatha belele akathi isabatha othi nilale mali uthi abahola igcwele sabatha bangawadlalisa abantu belele badlala ithini asibele indlela zakudala sabatha okudala wayekube nobathi ukuthi sabatha ngidivine afternoon awuhlala ukuthi abantu badlala ikhona alikuthanda lokubona alikuthanda. Okay. Alright. Page 27. Paragraph 6. We get fana na na. Lela kodwa lokhu kukhulumelana uthi ingawona izivimo. Lapha lokho akamthembole kwenza ngapha. Uthi yena let none bangabikhona. Come to the place of worship take a nap. Kangabikhona uyadlula ukuphoza afika lale. There should be no sleeping in the house of God. Let none come to the house of worship to take a nap. There should be no sleeping in the house of God. We don't necessarily anymore. Kumele sibuyele sikalise umuchumayeli pastor request yakwazi ukudala esabatheni sabathi yakudala wakudala kule class test sesibizwa incwadi Bishop of Mary dala wathi ayikase ukubhaphathisa wathi nje bani yayihlala ikhona kilabantu abaphela ukubhaphathisa kule na effort kathesa amachesa yekwenza effort abantu ukubhaphathisa kwakulabantu abahlala bekhona eklasini befunda bebekwasatsha abantu ukubhaphathisa ngenxa yalo ichurch yayisebenza ichurch abazalwane babemazi babemphathelile ekusebenzeni yalikhuthaza asibuyeleni sihambe siyakwenza njani sichumayeze abanye sichumayeze abanye khona uyazigcina sisemqoqweni sihambe emthandazweni phakathi kwefiki manje bahambe emthandazweni nesakule sabe emthandazweni emkhumulathi lapho sakhulela khona sasaba kabili wakuthiwa kulabantwana bekhamba nge-Tuesday koze abantwana bonke emthandazweni then nge-Wednesday sokuhlaba konke labantwana sasaba kabili emthandazweni Tuesday then the Wednesday Tuesday then the Wednesday sikhamba emthandazweni angihlaba besawathi asikhulumi kodwa kade sabantu abayo kade simthandazo wabantwana hayi asibeni ngene sinjalo ya ungafuni kwathi kusebenze chapter 3 verse 1 bizakuthi uJohana uPetro noJohana wabonakala besiya abantu ethempelini ngesikhathi sabo somthandazo tholakala umthandazo khona ngesikhathi somthandazo kathesi hayi abadala basingi thokuthiwa sabantwana umthandazo uqakathekile uPetro noJohane wabonakala besiya ethempelini ngesikhathi sabo somthandazo ngenxa yani babesazi ukuthi deseude
Jesu, Jesu, Yesu, Sona se wasa. Ai, asaphe thathiswe indlela zakudala. Womama, majaha, zintombi, bantwana, asaphe thathiswe indlela zakudala. Indlela zakudala. Kade sesithanda zokokomeloni la kubantu bakhe. Asiyesikhathi ukuthatha zokokomeloni. Aku uthatha kulamandiya. Uthatha kuyebhora. Bona, onobhora, mandiya, onomandiya, kokomeloni, whatever, YouTube, asambele emthathasweni, ngesikhathi somthandazo, awunawo amandla nindawo okuthandaza. Indlela zakudala. Indlela zakudala. Udoka kabe udoka. Sasibona udoka esebenza. Sasibona angisebenza. Iyonke yayisebenza sakhula kabe ngibafayile. Na isikhathi siyeje yakwafayile ngona kwafayile. Bakuthiwa iJMV, lesinama JMV. Lena bakhulu sisaba kule MV. Sasingele Pathfinder le A1 bekadesi. MV Missionary Volunteers. Sasinatsho simanje atsho sasijumayela, sasikamba phambili, sijumayela. JMV, iyajumayela, JMV, iyajumayela, etibomani, ezwenileso. Asipiyela nini? Umacha right, what kujumayela right kakhulu. Asapeli sinepampi indlela zakudala. Iyonyathile pampi udoka kathesi udoka nyaxolisa ngitholele khuluma lo udoka samboni kathesi xa ufuna udoka ubone emfeni sikoinfomeki nefeni isikosa ifomula yena asezoshayina nokukhela ifomula yena wakhangela ovalo lomsebenzi niba kule page wathi community services singene phakathi community inesana asikusela udoka avuke sigene sikusela indlela zakudala abantu bakudala babisele kwejubile yethu babisele kwejubile babenikela babengaqali ukuthi bangathola abakutshwalileyo babenikela cha akusho ukuthi abanye lapha libhadala okanani echurch but abadala echurch ndiyakwazi ukuthi xa uthanda babenikela wakule budget iyakufuna bekhona ukuthi ngeikoti ngaphela wakusenzela from the budget elikathi bahambe ngethenga pamphlet iyakhula lokho abantu bakhe sakubona nje from the budget echurch kodwa kathi sandaba senini akusela lutho asibele sithembeke simisele wethubi sinikele sikhumbule ukuthi thina silapha okwenza sathola ivangeli bakhona abantu basidawo abasivelayo babisele wethubi banikela ivangeli lahamba lozolingana kithi nathi kasenzeni ngokufanayo ivangeli lihambe liyefika kwesinye indawo indlela esigqoka ngayo bantu becela ukuthi sirefome indlela esigqoka ngayo uhlupho kathesi amasabatha ngawukwazi ukuthi amasabatha agqoka njani kodwa abantu abasomasabatha abakwazi ukuthi amasabatha agqoka njani hlala ntshela abantu bekilanga ayingabhoda abantu besho bilkisimus o-ethicus ambele lomunye umuntu so akafikise ngokungena kulobani so ngathi ngithumele ngabhoda vele ngathi ngimuntu sengisizwe inkulumo ethathekisayo
Kwangumama wayehamba nabantu bakhe abangamankazana ababili. Uthi umama lo kulawunta wakhe ngeke thina sasithengile izigqoko zethu. Asahambe sithengele ubani. Ubani wayekuhamba olibizwe elencanca kumpelikazi. Ngoba phela ngathi yakwazi ukuthi umama usengumsabathi. Amasabathi akagqoke lokhu nesikuthengile. Asengimkhangele. Bayisiphendile. Wayinabacici. Akali ukuthengile. Bayisithengile, bayisithela abantu bathi amasabathi akagqoke lokhu. Asambelile. Siyethenga isikole kwa amasabathi. Umntana lo usengumsabathi. Asengiyeke. Abalapha bethi ufuna ukubona sithiwa sakho. Athi manje labanye bafika kulezigqoko eziright. Ngabona into ngathi intala ngumsabatha. Kodwa amasabatha akakwazi amasabatha akho kanjani. Siyakhuluma sesiphuma emidlamini siphikisana ngomqondo. Kodwa abantu abasomasabatha bayakwazi amasabatha akho kanjani. Isidingo sabo. Asicele kudlule sabatha. Indlela zani bantu. Lapho kanje ngibona ke ngeke Chumelo. Abantu basuke bengathaba. Crusade leFriday. Wakhuluma ngejoy la, akuba wathi manje masabatha akala Bible. Wow. Masabatha bengathaba. Timina aspire indlela zethu. Indlela zakudala. Ukudla asingathintwe yonke amasabatha esazi umthathile. Ngihlala kuSithole lesi imfundiso yomdala swalala ngiyamanye nabaphansi umsumalala ndaba lena ithintwa umfundiso lesiyebo moya sasihambe kwenye indawo usesithi sasitshaya istation wayekodwa ngivakatshela abazalwane. So wasita umuzange phela abantu ngile izende ungene kitchen abantu besesithi ngoku. Uthi bahle badlula lapha kitchen ngakule cupboard nje ayisa. Ngawulabahlavu betina lapho wathi tanka. Yes tanka. Kodwa amasanda atakayisasayi. So ngawule tanka mina. Full sport sadlula sahlala phansi futhi sibala wasale. So thatha sisithi phansi ngale samuza umfundise nkulumo. Sabona Thangana. Kunjani Thangana? Ngilo mbuzo thola ukubuza. Udingane endlini sabantu. Abesike siyahlala phansi. Uthi kasana babuze, wakhuluma noThangana, bayeza bakhuluma sifambela. Kodwa kathi sebasabathanda Thangana. Anathi joko. Anathi bemphosisa. Banathentinto isitheko sabo. Asibiyele indlela zakudala. Singahlukinto. Sikhethe abanye bethu. Asikhethe. Yonke into iyosiyinkosi yakhe. Sibheka ngetafula kudla ngobehlafukile. Akulesi sayidla. Isitheko sabo. Kasikhethelini ukudla. Sibuye indlela zami bantu. Bantu abatsha. Abantu batshathe ngokuthunyelwa. Abantu babetshatha umuntu utshatha elijaha. Atshathe into. Virginity, a virtue. Isitheko asimendlela zakudala. Umuntu uyasibathe. Umuntu akatshatanga ayakathasi. Abatshathileyo. One daughter, one fast. When you see a water way, what it all, let's play with them down, you'll find this play with. When this player is falling out. In Peter, traveling Peter, in Peter and down, when you come in the middle of the I spent it isn't done. I could do something. Band a little Chumay. Chumay Jesus of us here. Father said to go. What in God say? What in God say? Is the name of the city. Is the name of the city. What if God makes started to summer servant? Jail and Jimu Kumalo. That's what I'm number one. Goma say to number one. Let number 27. Not number 27.
Number 1 uthela mlindi uthela impilo livuthele lizothi lapha kalokuseni ngivuthela impilo ethi siyazobuya kanjani bathu angaphenduka kungani kumele sivuthele impilo siyalivuthela impilo ngoba inkosi sifile mina yona yathola impilo isiphambano ajama impilo bezokuthiwa yiyo inkosi ivuthela impilo inkosi ifile mina xa inkosi ifile mina ubuso busabukana sisabukana noJesu kuphela masikambile kwendlela yakhe sabukana naye ubuso busabukana njengoba ubuso busabukana imnandi ndaba endleleni yani bathu esasula kutelani bathu lekhaya imnandi ndaba haleluya nabakithi akade bafa bazakwenza njani bazakuvuka imnandi ndaba mina kwasindaba yomnandi ngoba ekhaya kusekude ekhaya kusekude ibusezo ziyantshekisa ekhaya kusekude kungani usibona ngathi ekhaya sekude lindala qaphela libona isiboniso lisibone isiboniso lisibone linesazi isiboniso ngaze isiboniso zasitshekala masinyane uzabuya azoyibuta imfundo uyabuya uzobuta imfuyo kuye xa ezobuta kalapho uzobuta wonke lo nkana ngoba amabizo asambizwa mina kwenza belikhona dabelikhona ngamabizo akubona yini ngokunjalo siyaliqalisa impilo siyalinezela uJesu uyeza futhi xa uJesu asisa sawubuthana emfuleni sawubuthana emfuleni ya Josa ubuthana emfuleni ngokunjalo ngizakulandela ya ukulandela umsindisi lonke indawo lapho yakho ngisho ukulandela indaba yokulandela ngoba ukhona umthombo ukhona umthombo ya ukhona umthombo owe kazi owe ekosini Soni sena Sena danjo lo va Son que se Konto ayikho nje ngizaba mhlophe njengeqhwa behlophe njengeqhwa xa semhlophe njengeqhwa ngiyakwazi baleke kaNkulunkulu izambuza yonke izambuza uNkulunkulu indaba ngisa uNkulunkulu ngoba vele uJesu uyangithanda Jesu uyangithatha utsho umbhalo wakhe uyangitshela uJesu njalo bantu njengoba uJesu uyangithanda ngigezile izandla asenza zaba mhlophe awunezinyawana kaphelana phela ngisabona kuze kuJesu ngokunjalo siyathanda ngothando lolu luyasithabisa lusenze sibe lengqondo kwabanye selumusa khona lokho yiko kuzasenza singene sibe ngamabutho ihlome mabutho kaKristu hlomani lonke sihambe siyabantu bantu empini ngokunjalo phefumula mhlanje bantu ulindile kalulindile obulindile vuka khuthala moya wami vuka khuthala awusuvukile ngizambuza njalo yeza njalo ngiphuputhe njalo u2020 kanifuna ukusalela lami futhi ngifuna ukuzaya ukugcwaliswa ngomoya wethu lami ukugcwaliswa xa sengigcwalisiwe ngomoya oyingcwele ngizakufisa wena wedwa kuphela xa sengifisa wena wedwa bese nginikele konke kuJesu ngikunikele bese ngisiza nginje
njengoba ninje ngiza ninje ngiyasinikela kulo ngizinikelelani uze ngivusele sindikivusele sendle kunemba 27 Kathi ngafika noma ngiyena njalo sikhathi ngiyazazi zonke ngosinyaka kamsawathi udala sengoba ngiyazazi ukuthi ziyangena namuhla ngiyakwazi ukubona Nkosi sicela indlela ezindlela Nkosi sivusele lethi akhona yini abakuthandaza nje Nkosi indlela ezindala ukuze siphile ukuthi singabe indlela ezindala sizakuphila kuhle sizathola impilo uyafuna ukuyela endleleni ezindala uyafuna ukuvuselelwa uyafuna ukuphathisa lekumbi yakho vuselelwe lekumbi yakho vuselelwe la wedwa vuselelwe isigaba sakho sifuna nokuthandaza sacela ufisa udume ngazo azosithandazela Nkosi indlela ezindala siyazicela xa kwisifo sakho yima ngenyawo zakho abantu siyakuthandaza Nkosi sikhumbuze indlela ezindala Nkosi ngiyayifisa indlela enjalo Nkosi sivisele endleleni zakudala indlela zakudala ezinempilo indlela zakudala sithola ukuphila ayikona thina kuphela kodwa thina labantu bethu thina lakhokolo bethu Nkosi sivuselele siyakhumbula sicela indlela ezendlela mfundisi